Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Sehat-sehat jagi. Alhamdulillah. Ne bangian ne paling janjanya yang selendangku. Tah. Nak kana pondokuna PSM. Ya ba, asalnya lah kau lagi muka. Jangan kau pakai selendang kun aja iya. Ingkat ya selendang na pese kan. Kamu aja tanjana selendang kan kakak kali. Wah, 24 juta nih. Ya. Ya min ya. Tena sambarang mati pak. Kipo boy toto nih. Iya. Lebih bayar 24 juta panggap ke selendang kamu. Karena ini kan selendang umroh ini di travel saya. Jadi menurut Tom kipat busarik insya Allah. Kan dan terakhir dong. Romlonya jadi cah selendang lamor ini kasih kana. Selendang apa saya nyutiai. Selendang kajal ini. Pak Dewan lagi nanti apa? Hingga rencana bulan 10. Lagu saya tahu selendang kamen nih. Insya Allah. Oh jamaah. Siang aja jadi dia. Sama-sama girong alhamdulillah. Pakajai syukur pamuji papalece tari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan terima jaina papalece syukur pamuji riya napilak lantanya pangai pangamasian Allah Ta'ala rikat tengasi. Amin ya rabbal alamin. Parallu kit nangai parallu tongkit nakamasian karai nga. Karena punasangin jagi injil Allah Ta'ala nangai itina pantuna cukup punatena nakamasian ki. Karena punna lani banding-bandingkan pangamaseang siaga dan pangai irate yang itu pangamaseang anak pangai inak kaya punna disuruh ambilai kira kipilai pak ustaz ni kamaseang apa ni ngai bukan punna sekre jalan disuruh pilai ku pilai ni kamaseang apa nakama karena punna tu ni kamaseang mak tantu miningaiku ingka punna ni ngayat tenapat tantu ni kamaseang. Iya kami satunya gilang ngirit tau nang ngaji mingkasan na jibatin apa cida. Kung ngaji jiamin ka papari namanya. Tau ngapa nya kira-kira? Ni ngaji nampatin ni kamasing idi. Iya, kung ngaji jeng ke rumah ku mangin na ci sarina. Jo, nang ngaji bengin kana pa cida ji. Ingka punna nakamaseang ki insyaallah tantu minangaita. Makanya jamaah sekalian, punna niat rupa tau talas ditumpuk na nelino naningai nani kamasean rikaraingan. Sangkap mintu talasana salama ki akhiratna insya. Makanya penerkit nangai nakamasi Allah Ta'ala pakajai papalece pamuji syukurut alhamdulillah. Ranu tongin Allah Ta'ala pun ni palet-palece. Iya dong. Kakak tetun lagi ni palece deh. Apalagi mana tole cili-cili yang pun nampak di palece malas kok. Iya betul kan sini tahu mana tatindulan jaga di pala jepuar lagi. Lewat tatindulan mulika saja. Tahu ni remo di papalece. Iya kangin ka pun Allah Ta'ala ni palece tena na jule. Kaya mantongan surah palece kalena. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jabat tuan nan jasi kuntu papalece anakamai Allah Ta'ala. Pun Allah Ta'ala jani palece tena jang apa. Kakatan je lagi rupa tawadit tena ja siapa bajit tanah sanak ni rutta batita ni palece kare. Iyo. Nanju karing Allah Ta'ala baji na tay patu ka. Mingkatena je na cucu ni palece parang tatak kulle taonji. Yang penting tena na lece-lece.
Iya, kapunan turu patau baji ni palete ditering tu nagan alhamdulillah. Iga sinta deng alhamdulillah. Saka ngaka yakin kanannya kagak singanan nubat tu jiri karai ngan kapuna tau lece-lecean ni palete. Iga sinta nagan ai panai tambai sinampit ta jalomper. Sang gideng gasing. Sang gasing kon ne pun lece-lecean ko. Iya. Konan tu mainnya bak bene ni kana. Wih cantik tak nana kana tu alhamdulillah. Teh aja tu lece-lecean tau. Karena yakin kanannya kagak gagu kareng Allah Taala sah. Iya. Iya kan. Cantik tak? Oh siapa dulu dong mamaku. Sekali ini tuh emak nak tahu punya aja. Panjarian aja gue panggil punya nai dongga. Kebetulan lu jintu kau maleka karena sari tomi mai kak muru lari sulu kai punya jinganakan kau temu kau tampo dudu. Anu kagak gan nindrang jipun karena tuh siapa dulu dong mamaku baba. Upa. Iya kan? Makanya katanya apa nih balakin dari linon nih sangin pasare na jikarainya. Jadi punannya na paleke parang tataw ri batang kaleta kana ki alhamdulillah. Ni poterang ititre mari kareng Allah subhanahu. Solana na barakat kinja pasarena. Betul. Iya. Nah kaya to nyin paleke agak marah. Nah cini to kap murungku kono. Nada kano di gambar nustas kan itanto itu kanu kana cantik iya tino kungai dengan naga gambar nustas alhamdulillah sanjal la taala nakirokan tu sing kamu modelekku nah kana ngapa nyenak kana tina kamu modelekku itu nak tulis sama kamu modelnya balas lagi tahu penuh sangka mangasing modelnya coba merujak ni ponton ni budak-budaknya sangka mangasing balas lagi boy budak nenta ibu angka negeri budak neng pun sangka mangasing modelnya tanto kapan lah si Camila na kanawang mura na sambarang tumi beso. Ya tau. Iya tenato nak kulen kana cini kikama nyerok cini kama rotong kikama itu nak kulen sangka Muhammad tahu. Iya mesti ada perbedaan. Solana nak kulen ni bedakan karena ne iya Ustaz Lawang anne Pak Amin Tantu anne Pak Camat anne Pak Lurah pun saka metanjana Pak Camat na Pak Lurah. Ay salah sige di pilumbayan ni Pak Camat di kantor kami beri Pak Lurah tadi sing itu main anak Pak Lurah. Ya kan seperti itu. Ini jamaah yang salat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita syukuri semua apa yang Allah berikan. Mana pengante kama tetap kini karena nuang alhamdulillah. Kan kita hidup ini tak butuh model. Yang kita butuhkan adalah manfaat. Tiagin ne model ni kaparaluan talasa matu-matu ji. Yang penting matu-matun naji. Makamai lama terbinya. Lihat maminya. Hah? Lanjut mengikat teh. Iya. Bukan kesin nama teletong. Lanjut jamaah. Anne sabananna rilino ni kaparaluan ati aji mo modele pak matu-matuan na ji penting untuk apa gak modele na punatena jana baji matu-matunna betul? Iya kagak sinton jadi nataba poro gak gana poro-porena betul kau matu-matunna inti ini hidup memang cantik memang ganteng kalau mancung ingka niat garin nantu puna tamarin ada yang ke angin ke sumem mengangin betul iya anak ke mancung kat tenade yang ke angin ri pirambangian ri pantai Seruni saya selesai ceramah jam 10 di rumah Pak Yasin sudah itu dibawa minum serapah pantai Seruni tadi yang ke angin lantang bangi mau terberasi yang mancung apa kok jadi bersyukurlah jadi orang potnya teh kong kena ngapa nak cukup potnya betul ini kau sanging ngasin joko calang ngapa nak kena kemen yang urusan nak untuk baji nalla taala wati kenapa hari nah kanan jatari Jepang dia tinggi ngasin kamurun na ya kanya salju jonnya salju
Punna sanging kamurupoknya cadi sebelum nama tengah sih jentot tidak kulit main. Iya, katen rin Indonesia tiada topoknya nggak balas tahu mancung na luar seblona. Ngapa nak kamar jet ponto tiada salju limbu puji tak liwat. Dari main mau kau mancung na pelor seblona ne ronsengko. Ini kita belajar ambil hikmah dari ciptaan Allah. Ma khalaqata hadza batila. Ko calai bate pajari na karainga kantu na pajari saingan oleh bak mantu na rekem baji kodina Allah Ta'ala. Tidak ada satu penciptaan Allah yang sia-sia. Betul. Jari nu baji ngasem mo. Jari sangka gitu talla saga punna rupa-rupa neton tinggi neton bodoi. Kamu nyo papa yari lino tina na seretara tina neton irawaci. Bagian kau tinggi ya tina muna dindingi bodo aleng jirate. Ya kok kau bodoh sangin tinggi anu celah. Tentu nak neton tinggi ya kau bodoh kau. Jadi pagiakan jepun naik tinggi naik bodoh nih pagiakan. Pak, bukan tentu nampai model bodoh na. Kau kapan tinggi duduk? Acing itu tinggi nama apa? Kau cebol. Celah-celah. Matong kana cara dikit parit to bodoh iya. Tenakul. Nak ko datang ke sekolah aja. Karena saya paling tinggi di sekolahku. Penantang momen di kelas kan cowok-cowok mah. Oh ini tinggi. Ku kana salah ngasih mau ke bodoh. Apa yang kudu pakane tinggi ka bodoh kau. Nagana kali-kali na tinggi pun narun tu ilangi ka kali-kali na mate. Karena pas sang pun langi garun. Ka pun aja ni naik kali-kali kumamit talas. Ya. Mati mau ngasing ka bodoh. Kering kan udah itu terima kowe. Jadinya mete nak kulit apa cala-calanya mesinnya kalabi. Ini yang kekurangan. Katanya tinggal di sehari di karainga kanami may alhamdulillah. Mau mata anta sipit alhamdulillah. Mau bolak alhamdulillah. Mesinnya macam-macam. Kuna si gandeng kat, ya ko bola ka suruh gandeng, kat panjang itu lah. Kasingkat, tadi bawa ngina piti lapalapai. Mingka pun na saje dek nanya ni boyak, yuki bola. Kamana tamat sitere na botol lagi. Jari pamangiri tampakna, solana tenan nani cal. Ini mau maaf kagak si cal-cal lagi pak. Iya, dia sama-sama punya kelebihan. Sama-sama punya kekurangan. Makanya orang pandai bersyukur pak, tidak ada susah-susahan. Iya kan? Karena merasa enak ke kaman nih kan, ya seringangan anak. Itulah orang bersyukur. Makanya sekali lagi biasakan ucapkan alhamdulillah. Pakajai syukur papalece pamuji tarikaremang Allah subhanahu wa ta'ala.